airoroki taa ntae pookin tenkarna e Yesu, nanu taa eji Ole Kimani, namanya enewueji e Salaita, neeku ajoki ntae agira aitoomon ntae tesiai naata, aata launching tele apa le 11 ntarikini 30, neeku agira aitoomon ntae pookin tenekining'ito anake kidolita, aomon ake pee kimbung' enkaina, naitoomon ntae pookin ajoki ntae eotu, metaa agira aitoomon ntae karibuni, naata sii natii YouTube, metaa tenekiyieu neki search niger ake Ole Kimani, nekidol tinewueji. Ore peekidol nekisupport tina oitoi e YouTube amu aasita ina siai, naa enekimbung' enkaina nayiolou ajo kimayian Enkai, metaa majo nanu aata nkumok naitabaki peemayianitae Enkai. Ore taa laranyak laata, naata olaranyani Masangai, naata laranyak lenakop ang' aata Anton, naata osinka lenkai Taifa, naata osinka lenkai Thomas, neeku aata laranyak kumok oleng', maidim atolimu nkarn amu kumok ilaranyak laata. Ore inoolong' agira aitarajia laranyak karibia laranyak 50 ooponu ina tumo, metaa ajoki ntae metamayiana ntae Enkai, naa kentonyok ootu amu aanyita ntae oleng'.